karamba woni rwajwa mira iro kona ru siasa ene obo siasa mira yetu ni kwa siasa ene nto siasa ene muntu ate ya mero ya kwaria mantu amena tu agwite kwaria no ntu nkona twewere boyo karamba siasa wetu no Uhuru Kenyatta bete bakare ne batedia murimi mira no nto murimi mira kwa twika utwe wale ro thirika nengi atithuka ko torongo cwa rengi thikane kabange mantu amira itwe ntugo mira ngwana ikwa kurura na batana torongo cwa President wa Somalia aitu ayetaki na ataumbere kuthire muchemanio wa etaki ya muchemanio wa urario Kenya na ibarari ya munene na baitekanithia bakabanga ntukwira ke ya ko wajende twe kurura thoko tekera akua sawa sawa itakua na igwetikanire tuora ndabwirire ikaruorwa intuko akera itatea itirambikanirero no ntu munene wa Somalia na wati ngwingi na ataki Kumege Benoth Beton Class Chabari. Na tukithirania ati Safaricom netumirite kulomira biatho biaralichio biatho bibia kareka Jumamosi na ntuku ya Jumapili kienine kieru kiuchiria rwiro kia Machakos. Hi, Sitolo Pokoet, Chief Financial Services Officer at Safaricom. I think it's a great day again today, supporting the RX Challenge in Machakos. I think we've been in rally for a long time as a Safaricom, and just recently at the WRC we sponsored the FIA Juniors, and it was fantastic to see one of our drivers, Maxine Wahome, win